Novaković, koji je nedavno umro, mu je pokazao sliku porodice i rekao mu je moraš da priznaš. Znači, imate album sa fotografijama kriminalaca. Službe imaju. I oni su u taj album Ročko Milović i pokojni Mile Novaković stavili sliku Zvezdanove ćerke. I kao pogledaj ove fotografije, ne znam, kao za neko lice tamo. I on kako je okretao, došao je do stranice gde slika njegove ćerke. I čovjek je rekao dajte da potpišem priznanje, koje je već otkucano bilo. I on je samo potpisao. I ja to govorim već 10 godina. On govori verovatno od početka. Jugoslav Petrušić govori od početka da odande nije nego metak došao sa druge strane, da je atentator pravi kao i obično što radi engleska obaveštajna služba, prebačen kolima na aerodrom, mali avion ga je odvezao i uvijek se ponavlja ista priča. Evo ti sad ovim Charlie Kirkom, kao pucao onaj klinac koji ne ume da puca. Došao je čovjek i pucao je drugi. Ko je pucao?